Langkaijan KSA sub branch atong pen scooty bike kapache jeng pensi KSA mai pia long kache tong du. Dong mukak pen hawar ke hat ahitian kache lenga towar pi langbong lang ter cemandet. Dulamara bapuram to bi arong atong pen bong kriya so ing nam rai komasai ki atumari deng kahodai. Kardom pinya birta long penele sami raniti mungpi tagde pinya birtang ton pen arjwik tha pini jakhongpo ni phaing kora isiar ni karbilo charia song mate KSA ingdeng troke prapli amhang ketek arani katalon amei pialong kachetong dunji pupen langkaijan KSA aropenta aliralon ki pidon mate kachetong dunji pupen bike tata sumo pen nangche jeng pensi kewang birta kat news asemalong birta nang pali Adaba por malom langkaijan KSA aro asa hemalong meipu kolom sing biahin pensi lamang thurpon sonsi bang phokep so se amuluk bike tata sumo pen ingdeng troke propli karbilo charia song mate KSA amhang ke thekarni katalon ameipi tiripia sa hemalong an nang barin tilo Bon dami ningduk beme alamabang ke kilometer thomkep ke wangnang jadim kilometer pharisi so se aja kiding an atowar pensi wangnang ronglong Athema pulote Dipu Lamding Road kilometer 4 pen Tariadong Mijung kachelenga towar akele ke heno park pega joinilo Lasi Hojai district ke parlo Langka Lamding kachelenga towar anat pensi ke wangnang lopusi KSA Langkaijan aro ameipu kolom sing be pen ningjepo Lasi Prabjin pen black topping mate towar ikthing kalisita gari motor kacheleng michit ana pharman towar kasalam PG aphan Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen lokal emisi joni timu atma phan kachoning report padu lalo pini nilitum bite pen mante nilitum la langkai lang so sub branch pen sinilitum pini ke bang bite pen ke bang nang ko kathi bang ke lalo nilitum pini ingdeng trok kebra li karbilo charli song amhang ke thekarni halas so along kachetong dunjia phansi nilitum bite pen bang nang kok lo athe nilitum bite pen kopi posi bang nang kok mapulote nilitum lapu 5 kilo pen lucho ka towar ke kenga bang ke nilitum towar ke no dak pena joini nilitum bas pinita bang edet pena joini bite pen bang nang kolo nilitum lalo lasi hokpet pen ke nilitum pini ingdeng trok kebra pli karbilo charli song amhang ke thegal arni alhi sarpo tumpe nilitum lam jumesen kar ju dunia phansi nilitum pini nang barlo woi fisita me to war kahino dakpana joy ne nilitum pini labang sol hi tumpen allamalong nilitum kar ju dunone kar ju nong le nilitum non puta hada dimak long le dunong le lang lasi nilitum hokpet pini nilitum langkai lang so KSA branch hin pen nilitum CM sar mate dak lukel MSC phan kasuning ri abangela puhin lo nilitum aphan towar ik thing lenang bonai pipes tame prap jin pen nitum han ningkreng barikha kachalat me towar mate la pura bisang tok pipru yanta usi nilitum chuning rilo athe nilitum aphan abatai tame towar nang chechak lo boy fis tame non nilitum piningan nilitum takalo ningkaning koira krip hok kretrokan koira trok sian lelu boy fis tame nilitum langkai jana towar bangke han nilitum bihek pen la swate nga towar sinon puta nilitum chalat nang bom Asi nilitum langkaya narada phanta nang jin sora morning isi bupera piningang bong ningkreng bari khaga chalat me towar bang nang bunai pias on tebusi nili kethe gedinga to phan chuning rilo pini nilitum lalo nilitum pini lapu langber hujai district bu udali hoipen sinilitum pini ke bang athe lapu pen ke towar khino daga joy ni sinilitum bang lamding men sana pakai lamding pen kalang kilometer thong ke badim abang ke lapu bang ke kilometer faru bakta dokok jine pini lansi pakai nang kok lansi pakai nang towar kahin no joy ni Apitualang litum KSA tiripia sa hemrong the angalong an palidonsi ingdeng troke prapli KSA amei pialong chitong dumrinti
laso bak ti kapache jenga jame ki pachun ponja pang langkai jan KSA aro chunbang Dilip Kramsa Dunmei Phu Dor Singh Be Rajen Teron Ren Singh Be Raju Teron atom srapsi to dunsi laso jame mesen pen pachun po Zakongpu ni point ko raisiar ni KSA Thompson rong piaru atom pen troke prapliang deng KSA amhang ki tekara ni Dipu Langkung Hambe Memorial Town Hall along mesen pen katalon pona birta nangle Kidam tang ningkan pharokre sirkia pra phokia pra sirkia panikan Zakongpo chiklo ni point ko raisiar ni Dilaji Lower Primary School along si chedon sar pen KSA mahang patheksi song kapachari ji aphan kalitang Pratap Chandro Tokbi Maipu Lapen kalitang Gandhiram Timunga Phan Kong Chunbang Anparta Bangkre Phophan KSA Klembang Ingwai Ponpen Song Parja Ponsi Prek Jamatum Arpu Nangchari Bong Bang Bomsi Pining Ningkan Suri Hinira Ingkora Kethoma Ningkan Anke Karbilo Chalia Song Arta Ningkan Troke Prapli Nang Pleng Tangno Adapapor Maipu Thompson rong piare deng pensi KSA lama ingthur ponno Alang ni pen mai chari ponsi alhi ka pachinia por ke KSA bidisar lai chaning leng pensi aporen pon Bangso maya long alhiaman pen Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Vidya Singh Ingling EM MAC Board Chairman atum lapen pinnang an kethe keding atum chetongdu Maya long CEM Dr. Tuliram Ronghang pen kaningje pona tengki ningkan suri hinira ingkora pria ningkanang bong lamding rora long KSA hem kimi ke kim patangsi ingpu ponji pusi lamthe chechakpong Pada kali ini sesuatu yang angkat pertama ini kali satu amen asli kami dah macam tu ini ada ini bicara kami kali soal ini awalnya apa ini sentral dia loh sub central province kan dia loh maksudnya di baik lasi milih ini dan dia ini army apa ke 21 Julai cukup lagi lah pakai student karbi student day ku sendiri Karbilo Autonomous Council ini open Karbilo Autonomous Council kalender long kami ada bagian ini langsung di pon sih ini pangdak pon ini bagian dan untuk tuhan civil Karbilo long lapen di masuk lasi naso bagian itu mungkin apran kan Ilisiam do bom pen kam khelo lapen dia naso joini sapran ini dua bana kan project alang tu naso lingkul nange dia joini ke jalan kita serong promo lapen dia Karbilo tu mas konsul kan kami dilhilong kami itu all party dah jalan itu pura kita Karbilo tu mas konsul kan ini Japur tribal affairs minister dan ke chief minister lo pasti kali pakai lo masuk pakai luar tapi mereka berhak kami ada mas konsul kan ke kami lakukan kerja politik dan etik jadi kau itu lakukan jualan budi sore kita dan mereka harus semua untuk ke kami cara itu lakukan kerja itu mas konsul itu timkan Prime Minister mengumumkan pura siang malam dan nona Prime Minister Malaysia berkaitan dengan kita dan cepat nama berkaitan dari kilo ini pura dan border isu kita pada itu all party biasa itu kan ciumai saya pernah lihat Karbiang lorat itu kan ini live file begini jadi itu ngomong isu kan jadi source saja template kan cenglok border isu kan cenglok orang awal saya kan cenglok all round development saya dengan ke mini sikit kecil itu
hang lang ji karbiang lo la pen ke chok ki an dami ku chik ke problem si sayang de ke don dami klep pon ya Thomson visa bang ke nil tong mo ni 2024 mo vek kami lokacarli abar saya bangke papia son sidola aposi lokacarli ki paprang dun jiap labangso ke bor ielong ka bilo charli song sedami ajak ni sigi ini lasoani pe sedami ne pun parai ponlo ini lasodium long jasmet pe border bangke 13 April 1951 halaso demarcation atengsi do thib nei posini pun ini Boro reality accord Boro akhaya phan STH status tagi dipani tu alang itu kihang hala so bangke KSA ben bangke la rayun ke ben athe alang litum ke STP lo pasi SPC akhai ben Asia jati ben bangke hini army ke enjoy la bangke so pasi lasong part alang litum bangke non ke STH ke latung ke hanglo sita latung ke 6 schedule bangke latung krai hala so pasi dage kache tomte da do pasi litum karbi do chale song ben bangke reality accord close ke bangke non karbi ang long iltum kacithan kai ke kacithan do iltum article 244 ba hempre alam iltum kacithan hempre pachuni pulote da kaching thur nai polam chathan ini kaching thur abangke karbi ang long isi steps by steps ke kaching thur bom lo bising thego jasme pet sports anatu jasme pet stadium amokha bangke karbi long wa kimi stadium long Mathaun epina stadium da iltum ini ke karyangon iltum homasti tin da iltum thekno ke patangon e halale apre part sida lada kim ki chengpon hala se chengpon ke ma ke iltum tim karyangon 500 rupiah lada ke iltum anutin samay ke chok chelong ki jongdon parte ke borti long ke support don ke borti long iltum ke chirap don hala bang ke nai kado we ini selang do rat so dim long chingthul pulote non isi college mokha universities mokha ta wangji alam non klang no pasi so dim long anisi karga khailong universities ke nangji an college ke nangji an baka chingthul ko amanai so hai kar amo mokha itum jak setup dola pulote karga long automatic handbrake ke manji along do pasi ning thedo non team karga long kaddo ko be cherab do pulote ning isi pen itum unitedly arjak do pulote handbrake article 244 e bangke karga long di maso permanent sipini Anikan mga son si piningkan lethota ingdeng trokya prapri KSA amahang kethek arni KSA Hamren Regional Committee pen Hamren habedengja pathuak lamalong si Katalona jamek pamanpong Babul Tokbi Meipu KSA Hamren Regional Committee pen ajok songalama kapangjar pensi jamek pangchengpong Prasanto ingti chunbang KSA Hamren Regional Committee pen ajok japonsi kachiki muasa yang deng pachunpong Ingdeng troke prapli KSA mahangkethek Katalon adonri saralong kendro hanse ward commissioner Hamren municipal board penajok riboning tiponsi ingpupong Anaralo por phaisia por pen proper education can build a proper future but happy and ponsi student session ajamek mission pen pachunpong Arani kangsang por phai plia por malom pen Babul Tokbi Meipu KSA Hamren Regional Committee pen ajok me chipaim pu ponsi rat amepi pamanpong Mealong alhisar poman pen MLA Rup Singh Terong chetongdun Mealong MAC Het Sing Rong phar pen danglop ongdung akithe kidingatom jamekalong chetongdun Pini ningkan trokebra pli kechok Karbilo Charlie asong amhang ke thek 1959 pen amhang ke pathek pini ke ningkan troke prapli ke chok lo labangso Karbilo Charlie asong amhang ke pathek ke lake 1959 aningkan si amhang pathek lo hala sohot founder president abangke Karlitang Protap Chandra Tokbi alang si founder president lo amai phu ke jeng si mai phu lo la penala lilong hala sohot ke chirap dun ke Karlitang Gandhiram Timu alang like ke jengsi kontrum dang lo
alang litum along alapen alang litum office bearers pendang lo kadok kawe leaders atum halasut karbia khai phan raikom nangji karbia khai phan sami litum karbia khai phan raikom nangji lapen elong ri long patami tum chirai kom bek nangji pen litum akema tha pen alang litum kama tha pen pinian bangke alang litum kese sengdet pen ingkaning trokke pra pli ki choklo lasi pini la bangso ingkan trokke pra pli ki chok bangke nitum kese inglong pho pen bangke nitum long pli dim sinitum East Karbeng Long lapen West Karbeng Long nitum paman pon lo ke charli sumara phan students atum phan nitum kirung ponji phan nitum lo ke charli nak pathek ponji phan same nitum kengkam kachi yor pon along nitum kadok awe rat ahir jumi nitum kenang sot aposi pini la bangsun ke paman pon along bang nitum la bangso thepi tami nitum en pon lo lasi mitum mission 2025 along bangke Karbeng Long Thomas Council pen Dr. Tuliram Ronghang alang li quality education alang li kamatha pon lo charli sumar phan labang so quality education pawani phanang le ke mangalong alang li education in charge em lo alang li Richard Tokbi alang li si patir pipon lo la si halaso ke patir pipon ke mangalong labang ke mesen pot kadok kawe asong do antame elitum chirap dun si elitum lo ke charli sumar phan elitum ke pacharli ke mesen ji phan elitum ke lo ke charli ken kam lansu si ke pachijor phan elitum chirap ponang la pen elitum ninge thedo elitum non mission 2025 ano bangke elitum lo ke charli atmosphere bangke Karbeng Long Hawar East Karbeng Long West Karbeng Long bangke mesen ji la pen mesen vek nang ji pusi nilitum karbilo charli song pen pini labang so mangke thega ni ke talon pon nitum isi nitum thim nitum en pon lo thipi en pon lo la si kadok phan chuning ri lo labang so lo ke charli students atum phan tum quality education ka maintain ji phan bangke lai kadok kawe Karbeng Long rat tamena chuning na chirap dun pupusi nilehin pen tame chuning ri pon lo ahok pera bangki student de pina posi mehangke thekar ni pusta me nitum student open session bang nitum dak bipon lo labang so student open session long nang participate dun student union budi kapre ka college litum West Karbeng Long lapena bangke nitum Karbilo Charli asong Hamren Regional Committee under nang kitu dun arwarim tumpen jitu alang litum hawar branch tum area lapen ke college along union budi atum report pen nitum long education ahin koson si kepa phima lapen ke development ahin non konat nasi kenang sot ma abirta nitum long lo son si pinpur dame piniar ni sitame upilang so baida anat popar road infrastructure avelang road communication avelang hala haya abirta tame tumlong lo lapen Jasemet pet West Karbeng Long pini labang so student session along nitum report ke long pon bangke foundation bang Jasemet pet la school foundation LP level bang tum West Karbeng Long bangke me pinason si theklong lo konani bangke tham bang chedam dipin konani bangke schooling haba welang la son si penang adima bangke nitum theklong lo asi nitum la pini open session along pen la hayalam nitum long pon si kewang jiar ni an pen na pen nitum West Karbeng Long pen nitum la KSA Hamren Regional Committee la nitum West Karbeng Long angkang Jasemet pet la school foundation ke pa me seni phasin nitum kengkam si yor pon po la pena bangke la just engke second bangke la lo atok anu non development kile vek nang ji hala bang solong tum focus and sti hala bang solong development ke pali phan nitum Karbeng Long Thomas Council phan tami nitum kachuni ri pado pon po la pen bangke KSA ami hangke thegar ni pen sinil tum Karbia khai phan isia commitment ji pilo je pini lada kaching ruma long rada hirjume thepik rada kirap thepik asi Karbilo Charli asong kewangji langan tame rada kisung long an sita militum arjap thipen che songi busila bangso media hin pen kadok awe rat phantame ning pa the mate nitum lam chak chipila Dogmuka PWD Road Division ke Parlopon Dongmuka Hiti pen hawar ke hat ahiti an kachling pona towarpi Dongmuka hitiang bong chitim chidalong kilometer isiadak towarpi ke heno thekte ka jok kedam kewang araratum ka siksak thedung apita Karbeng Long Autonomous Council la pen PWD Department atom ke theklong lei cheklong dat Non kachari bom BJP sarkar ning council cap an pleng tanglo Lasong Singh सबका साथ सबका विकास पलम थे लके निले तुमले कपाहन जापन आलम थे कली लबंग सोलम थे लके इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कनिंग जेपन वेल आलम थे लो लसों सी टीम Karbeng Long के जापन बंगफू डॉक्टर तुलिराम रोहांग अहिन पेन कनिंग जेपन वेल डेवलपमेंट आलम थे क्वांग सी Karbeng Long आलो आरटी के दोमा लके अपोर सी पचिनी पन बंगो लबंग सो तोर पी लंगपोनिक था Labang suatwar pi lake rong atok atowar kali. Labang suatwar pi lake Dongmuka Municipal Board ang kangkido atowar pilo. Bang suatwar pi non barla pora hot kahen no lapukali.
labang suatuar pi lake ningkan hini sosial prang pen kehenu atuar pi non kwanta semar pon pedera jok halapu lo charli ari suejang na pen hiti borwa kedam kebang anparta kisokyun e horason katipon kedam kebang ara raton kasiksak thevi kapita labang suatuar pi kasemar pon chia phan thangnat awar sai kedeng pon api kadom non ni ke dong muka ka hitia lo masih dolo lalo labang so tuar labang ke ningkan hini suselo lapu so nak kiwak ke tek ponlong labang so tuar labang ke dong muka ka hiti pen lapu harokat na celelo harokat na ka cele tuar lo labang ke min tuar lo bang same kilometer isi sosea jak ladak arwi le jang lo plotang te langfung lang terman te titi labang si labang so tuar non ni lir po paklang pon po labang so tuar si kisuki ni ten nok ason kipon kiwan labang so tuar henu bon same labang so tuar ningkan hini kleng dera pita la puson dopen arwi lel janglo plotang te penang an tuar ka siksak thekpon long bon same labang so aja ka bangke non kuanta semar pon pesi la puson si padupon ko ason si thekpon long lo tase ladak arada tumpan isi thini arjupen labang so puthak lang bom no lamang ke di tu macam ni lo jadi bilben dalam pusi non arwi le jang yang ku pusame ali ke keba ke theklong lo lapen kai mata iem lun sing teron ta aling rot lo ahi meta matawar lo office ami li chitherak me dok muka area seta li tum ajerding pig lo ladak angko municipal board pan lo asia town area lapen PWD kun dala dak kilang na pangkret dia joksi angko lapen iem pusame dak sob dolo ipu am sai lama ke lack of government lo alang li para chuni ri kang tung bang la pulo je non kibang jen bang la son kisik sa ka bang dudi na pon jong tami ani su bo phis tami lang tami yo theklong nang li tumta asian so se bang iem phan bang ta chuni ri lo la pen prap jin ben la bang so ali bang ke claim terai fatela ni phan ta chuni ri lo labang so tuar ko la so tuar ke kuna lo ka chefu ke la bang ke la pu ke ala dak dok muka pen ci puk la haro hat lo la pen la pu iem nu sing terong nem tami ci polo la hen lo ke tami bang kai ke mata lang li aju anar lu pilo lang li lalo lifeline lo lagi ini tum dong muka sami kapre ke kilu wing men ke bang sami dake min town long pinak si sum son min town lo ali ke no ke therak me melam si iem nu sing teron panta chuni ri lo la pen pap jin men la bang so ali bang pini pina bang bong pen claim dei phati chuni ri lo কি কব আপনা রাস্তাটো বহুত বেয়া হৈ আছে ৰাস্তাটো ভাল হ'ব লাগে বাকি তো কবলে একো নাই কোনটো লিং ৰয়টো এইটো দমকা পৰা ক'ত যাব এইটো দমকাৰ পৰা একচুয়ালি জালগুৰিলৈকে পুৰা ভাল হ'ব লাগে আৰু বহুত বাৰ এনেকুৱা বনোৱা হৈছে কিন্তু ভালকে বনোৱা নহয়গে অকণ ভালকে বনালে মানে আমাৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব অকল আমাৰ কাৰণে নহয় এইটো ৰাস্তাত মানুহ যোৱাটো মানে যাতায়াতৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব আৰু ন সেইটোৱে এনেকুৱা আৰু কবলে একো নাই কোনা লসো তোমার ছেলে ningkan kwan dolo la puson kheng no ga kahe no la puson kahe no to war te kono ningkan isi do kailo tab semar medi kedam bang kwan siksak dolo siksak kan lo ka solai bang ka solai lo anta la pesenda ka siksak kan lo itu dia kamu siksak lo la ta ka bang Nonapor munit tirthelong nangchan boma pora hot marat mareng votek wo sopen chenglok asana jontu atom ki doke thak vir boma sonsi nonke rong rup munit atom ki doadim si nangchipa chong boma sonsi thek ponno lasona pora hot pato dapa por final ke pram minute thom ke por malom duarbagori MSC constituency ke parlo lakhahini dolamara bapuram tokbi arong along ke do karbia mystery atom pen bongkria so ke longa birta neletuma phrang ke rongsina bepen birta na pali Laso bongkri aso lake lang pangria lang roya long pensi pajok dun long lo. Lasi puthot lokhi monasrama long kedo hempu kuru madanari denga long hodai dam thulo. Misri atum chini pami along nike marat mareng inghon pik puke. Adun thu guru madan ahukumateng pen tebok het kedo dolamara ranch ingnam rekomasa hemalong thondam thusi dolamara ranch arranger dharam terang pensi arona teng pen nang chipari deng dun long lo. Lapen puthot rescue center am thondam thu popota lamchak nang chipidu laki lata baparam tok bi arong lukhimon asram along pini tuwi up 10:30 apor pen arwi tithi pen amat non ata bapor lang nang thiu la so lang along kuson pen ni bongkhrisu
lang long nang dun jui ama kilak ong ama ke korang arong wang jui ama nilitum tek dong long lo ama so bong khoi so en dun de ama so bong khoi so bang nilitum ta bang reng tek tek ong ama talitum ning che the kurumodon along somjai dam ikda masih non la so bong khoi so bang ke ha forest along si aku thong dam thukok lo có sẵn mà hết check po hết me pun bute hand penel ki hand over po kala gitu tante lason thak api kilong tum dan la dolomarang kang amunita doi la sila jasime la dolomarara phanang hin pen kopi la tu dam kang tung ke trong si long bute nan phong po phong kiang po sia lang tung nep long bute nang bacino wana tum tame pini po la rescue team long tame po kala ngidi tante la gang so pi pini da nang le tum phan la nang ka handover alang le tu aphan nang le hin pen kopi la jasime ka chiro pon kang tu ni ke sure tu la lo me san lo ason pini ilida lamang ke tegonde ma de la ke mentine kilong le ai tum ti tum men tong online ne chini ne ma ti le tinda ala wan no me lo ni tong le ding ben nang hand over lo tumang ko la rescriptin lo ang ko puthot pidam long ba Karbi Students Association Bokolia District Committee hin pen patar piponsi ingding troker proplicate chok Karbi Students Association amahang ke thek arni okereng endorsing hi amarwa long alira lon pen katalon pona birata nilitama pherangke Rajiv Bepen birata na pale Labangso mai chengche prang KSA Bokolia District Committee amaipu sukur biahin pensi KSA alama pangjar ponsi katikimu amilur amide ingthurpon Halapu KSA CC amaipu Jameson timunga hin pensi ingding troke properly KSA him kedok ing than ponsi mei pangcheng ponsi ang chose rata pharman lapen longria pharman saike claim kedang ponjia phan chingki chithan ponsi ang chose KSA jakong kapangtang pon thujia phan chingki chithan pon Bangsuang mea long manpeng alhia manpen KSA Central Committee amaipu Jameson timung abarim amaipu Stilen ingti abarim Probin Rongphar lapen Karbiang Long District Red Cross Society Secretary Borsing Phangcho ASDC Bokolia District Committee Secretary Baburam Tokbi lapen KSA Bokolia District Committee amaipu Sukur Bepen Chenglok Bokolia District Committee Branch Pen Kiwang Abang Phabang Piatung Chetong Dunsi ing Samjin Pen Pachutpo Indeng troke berapli karbilo cale song mangga tek ani talon pono la bangso ka talon ke pol tak budet kali dia tum district pilong talon pono lason si pini ba Bokolia district bang kedak Bokolia district la bang ke bale pathar long si padu pono Dipu district la ke Dipu mat la pen ke Hamren district committee la bang ke jiri kendeng long si padu pono Mesti langsung bangso long ni kepada long pada ni tu mesti vet alam the mesti vet tim mana koson si point mesti vet si en polo idam tang alam cima tha tu pen non puthot ki duk kisung adak sei pon pun la bangso ki claim pon thuji ki claim pon ni la bang itu buton mas state phan hala bangso ton mas ki claim ta idam tang claim lo puthot cima tha chiro itu si tu kisung duk anda sei pon punai ala sohor mu ben si tu deng polo lapen ke ni tum labang sopi ni katalon no ban ke pon thi labang ke isi pachini bang ke central sarkar lapen state sarkar fana ke pachini pondo je non chingkrang daklo central government besi draft isi claim bonglo so draft labang ke uniform civil code laso labang so uniform civil code ke lawang ni tum ki pudui bang ke lapolo je 6 sidul area made Karbeng Long West Karbeng Long ban NCL long make nang parlopon longle exam नहीं पोलम थे बंगे नहीं तुम पुडेट पोलम थे बंगे ला पोलो ना तुम क्लेम देता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्लेम देता है पोलम थे बंगे आर्टिकल 2 और आर्टिकल 44 नॉन सी इसी टॉप दे लो दे यूनिफॉर्म सिविल कोड के implement नहीं सर लाप्सो implement नहीं तो सर स्टेट दुमसी तो सोन से implement स्टेट दुमसी लांग थी अपोज सी डाक बंगे कार्बिंग लो तो मस काउंसिल अंदर माने 6 0 लबांगे डाक exempted
nang po labang so inform sibet kot ke ason sini tu mang pon lo la pen ke esi puthui ni tum non an puda tum Thomas state long le nasi Thomas state long le bang khala Assam Reorganization Act 1969 katin chong bangsi chok chidun chok chidalo karbingong lopen ensil hat ke non dimaso ke parlu pon pe delo amasi incomplete pusini tum puko labangsi lasi incomplete ji bulati tum non make Thomas state bang ke karbingong ensil lopen ke west karbingong red chong nang ko hello lopen itu dak tu gas tu non obi tum ko lasi jingun claim rak pen drugs pakai lain itu macam thei pon salah solam thei tem dak pen kali ada strictin itu kabian lo arlo am ma kedo la sum ke se kalo so ta itu isigat alam thesi pon lo isigat alam thesi dem pon ko lain Jirikindeng police station angkangalo lamarang arong adung towea juapor thengpi ka hwa motor kinep dunlong abirta nilituma prangket ward isopen birta nang pali kedam tang ahot nijang karbiang long mukro along thengpi ka hwa tung lapen ingnam rai kamasai khia tumang bom helikachi abdurajok bangtrok aprandam nang lapen dat aphita me non panta thengpi ka hwa tum ington mangela Patumi anaralo porahut ihum amotor kangwa thengpi ke thapdam je hot rok to katum thekdun longsi kheroni sodan ranch along birta pc dong sikot pen ingnam re kamasai khatum dun pen ihum s4 wheel attract lamarang arong along nebdun long tekno kheroni sodan ranch in charge harsing kramsa pen pherang ketuma phan kapachini dun ke ingnam re kamasai khatum ke pon agari tata mobile tame pang thek thek khatum inghu pon det labang so tata mobile agari tame kedam tangar ni kangwa thengpi ke pon agari lo forest atom nebdun pen lapuanar nita forest atom aridengsi chibi pon setame patumi labang so agari tata mobile ko sonsi kever long lokma ranch in charge harsing kramsa lampe arjupon iksina আজি জুলাইত 19 তাৰিখ আমি ৰেঞ্জাৰ ছাৰৰ ইনফৰমেশ্যন মতে আমি ইয়াত লামাৰাং বুলি এটা জিৰিকিন্দিঙত আহিছোঁ ইয়াত আমি এইটো S4 হিল গাড়ী এখন পাইছে কিন্তু আমি আমাৰ ইনফৰমেশ্যন পাই পেলাই এইটো চাকাৰ 4 হিলৰ এইটো নাটটো খুলি দিছে এইখন সেইকাৰণে আমি 4 হিল কাম নোহোৱা 2 হিলত আমি গাড়ীটো উঠাব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি এতিয়া জিচিবি এখন আমাৰ ৰেঞ্জাৰ ছাৰে আমাক জিচিবি এখন যোগাৰ কৰিছে জিচিবিখন এইখনে হয় এই জিচিবি আমি এতিয়া দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ গাড়ীখন আমি লৈ যাবলৈ সেইকাৰণে আমি এতিয়া চেষ্টা চলাই আছোঁ বৰ্তমানটো মানে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আমি গাড়ীটো মানে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ কিন্তু কি হয় যে আগত Tangtenan malongso pora phan biruta mo ingtonik sinang Offer. Citel Electronic Store, Ladakh nang litum inverter battery 150 Ah luminous lapen Microtech Brena Song ador kitum pen long ikchi. Lapen lang to takali Ladakh nang litum LED Smart TV 43 inch lake 13,990, 32 inch 7,990, 50 inch 24,990 lapen 55 inch 29,990 pen long ponichi. Lapen lang to takalila washing machine fridge 20% discount lapen AC Godrej 1.5 ton only 32,500 pen long ikchi. Ahormo bang limited o lasi Prabdin pen Citel Electronic Store Bokolia near bus stand along humridam igno la so se ang tonalam ka chini thule thojia phan la aber ki pia number along humri igno আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phe puthat biruta lo wang thuiglo
Jakhongpo ni phaing korai siar ni lakhaing kora hini Sarapothar MSC constituency ke parlo number otherso Sangtihidi community hall along KSA Bukazan district committee atum panchapatar piponsi Karbi students association ingdeng troke prapli KSA amhang ke thekarni katalon pong Sonsi Dunmeipu KSA Bukazan district committee pen Japon linsi malum sopor Karlita tumaphan katiki muasai dengpong Karbi Students Association amhang ke thek arani katalon panalong KSA Bukazan district committee pen kachapatar piponalong Longbir Singh Tiso pensi Mei Charipon Lapen John Killing Chunbang pen alhi kapachini aporen pon Adun thu KSA Bukazan district committee ameipu Longbir Singh Tiso lapen laso kachrabdun KSA Bukazan district committee dunmeipu atumahin pen KSA alama ingthurpon Pinibangso mayalong kachitong donatum lake ASDC Central Committee member Kang Therbe, Kamal Singh Be ASDC Central Committee, Sot Kiri Terang Liaison Officer, Kiri Soningleng Sarhem Chunbang, KSC Therapy, Pendanglok Pindangan Man Kedo Kethe Kidingatum Chetong Dun. Pini KSA mahang kethek arani amayalong kachitong pon lake KSA HDP branch, KSA Deopani branch, KSA Sangtihidi branch, lapen Pregjam a branch claim rapiratum ansita me chetong dun. Bantuan nanti kita bukan kita juga itu, tapi experience itu saya pun ada. Sama, kalau kita kita usah ini 5 minutes saja siapa ini. Jadi ini yang kita berikan di dalam soft bicara. Jakhongpo Niphai Inquiry Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary Tensing Rongpi Asopuakleng Chari Alexi Rongpi Aphan Arong Thondon Tanglo Chari Alexi Rongpi alang nike no chingkime pe ariso lapen black metal song he hyalong inot lunse po lapen guitarist alang nike Karbi Anglong Autonomous Council along Joint Secretary Tensing Rongpi lapen sangpi Komola Bepiatum Asopuakleng no alang itum kedo lake di purong chingri kedam tang Jakhong achiklo ni phai pre troxial ni alang ni keso cholong loka joksi doctor along se chilang pen blood test si dengue ko se report along klang sita ko pai kilang no jok ajo jir lo por men so voi si Dipu Medical College and Hospital along Ponten alang thang un elopu doctor pen pang daksi por phai ke thoma por malom alang li ajethi avidetlo Jakhongpo Niphai Inquiry ni kado kawe don rap chipo chiro jirpo jirpia tumpen chepadi dunsi arong thondun lo Tangte pinya birota bangke kangtoniklo kado kawe tame domithak me kurwang thu